Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Sedih sawang sedih si masih kemut Mama Windy sarang nok Windy keding aja ilok digawe labu sarang kang rucita sarang bak popone keding nok ratu sekar sing paling cantik dewe sarang ibu ejenayan sing ditebang sarang mamai mulane keding gantun mamai amela sarang mamai hanume keding Ole esok nakir sore nakir gang ditangkir godong kelapa esok mikir sore dipikir sing dipikir magawe pisan gawe pisan ora rumas gawe pisan solaya janji sarang bosuna rosole keding gantun nok Windy sarang mama Windy keding ngaturaken matur kesuwun dihormat Mbak Popot ngaturaken matur kesuwun Mbak Popot minangkane sing paling cantik dewe sareng kang rucit tae keding minangkane sing paling ganteng dewe Mama Windy sareng nok Windy gantun mama bulan mama amel sareng mama hanume keding sareng mama jinane keding gantun mama Adita sareng mama Fiona keding sareng mama Kesah gantun nok Ripa Ayu sareng mama Fiona keding mama Hanu eman saya sareng papa Hanu me keding gantun mama Zahira keding sareng bunda Azela keding gantun mama Edara papa Edara sareng mama Marwa keding sareng mama Helang Hafiz Permadi keding minangkane sing ditembangi batok bolu isine satu najan lesane rupane totosan bojana kulit ciri wanci bak jadi
diri. Tulis ke gawang janji sareng cacaniar sareng Mama Elise kadi cacadi kang paling kasep dewe kembang putih maning kelongan sing teliti lan ngati-ati sing waspada lan alon-alon ning dunya ki gegode ning dunya kececoban basuna rosu ake cecoban sareng bunda jale aek kedi gantun papai adepa sareng ibu jinane kedi sareng mama bulane kedi gantun mama hanume kedi mama amela dewe bang putih maning galung sing teliti lan ngati-ngati sing waspada alon-alonan bosuna rasul minangkane sing ditebang gantun mameri Pak Ayu aja ilok digawe lamun sareng ibu ratu oti kedi minangkane bos sanggar kencana ungu umat cilik mapesolatan najana doma tak jujugi tak jujuk mangsa wurung tak layari mangsa wanenya mamae Windi sareng nok Windi kedi sareng mama elang habis kedi mama elang habis Permadi dewe mama Piona kedi sareng mama Tessa kedi kantun cacaniar kedi sareng mama Elise kedi kang Rucita dewe minangkane sing ditembang aja ilok digawe mamae bulan sing ditembang asem no matua tangguh siap tak turuti mangsa wurungan sareng mamae bulane kedi mamae Windi sareng bosuna rasul kedi ibu ejinan sareng papai adepae kedi Alhamdulillahirabbil alamin. Peserta di penghujung acara telah selesai melaksanakan tugas uji kompetensi tradisional Cirebon tahun 2026 di Sanggar Seni Kencana Ungu Desa Mertasinga, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Demikian kami selaku pembawa acara dan selaku Bapak Ibu Dewan Juri serta para penayaga, Ibu Sinden serta para hadirin yang hadir datang hari ini, semoga semuanya sehat selalu.
berkah barokah, banyak rezekinya, lancar usahanya. Demikian.